Izložba pod nazivom Varijacije sinoć je otvorena u prostoru hola Gradske galerije Milan Tucović, na kojoj su izloženi radovi beogradskog umetnika Rada Ivkovića. Ivković je rođen 1959. godine u Skoplju, ali je likovnu akademiju završio u Beogradu 1991. u klasi profesora Zorana Pavlovića. Renovirani prostor hola ispred sale Sportsko-kulturnog centra se pokazao veoma kvalitetnim prostorom za izlagačke delatnosti, a sinoćnu izložbu je otvorio Dragan Jovanović Danilov, književnik i likovni kritičar. Ovo je umetnik koji je okrenut jednom svetu lepote, svetu lepog. Kao što znate, Dostojevski je rekao da će lepota spasiti svet, a mi možemo da kažemo da će lepota spasiti svet samo ako mi spasimo lepotu. Dakle, to je jedan od umetnika koji spasavaju lepotu, a šta je lepota? Lepota je, što bi rekao, potrebno cvetanje bića. Tako da na ovim slikama, ove slike najviše donose tamo gde se pokazuje to cvetanje bića. To je iznutra, to što čovjek nosi tu neku lepotu, to je te svete slojeve. Jer postoje umetnici koji zalaze u tamne slojeve, a ovde se zalaze u te svete slojeve duše, u to cvetanje bića. Dakle, jedan krhki unutrašnji sadržaj, ono što ne vidimo, što mi ne vidimo u sebi, ovde je, dakle, transponovano u to slikarsko polje, u sliku. I ovi radovi su prožeti jednom tokom lirskom duševnošću i imaju nečeg muzičkog na njima. Ja vidim nečeg muzičkog, neku finu muziku, vivaldijevsku i tako dalje. Eto, i da na kraju citiram, a da ne citiram samo Francuza, nego i Rusa, jednog ruskog slikara, čije slike su nedavno vraćane u Rusiju, to je čuveni slikar Nikolaj Rerih, koji je rekao da je srcu potrebna pesma o lepoti. Ovo je jedna pesma o lepoti, i ja bih to tako definisao, mada je svaka definicija jedan površan pokušaj razuma da se definiše nešto što je po svojoj, da se ograniči nešto što je neograničivo. Tako da, eto, ja se zahvaljujem radu na ovoj izložbi. Nadam se da će biti prilike da jedna veća izložba i veći formata bude u glavnoj našoj galeriji. I evo, pozivam vas da jedni toplim aplauzom pozdravimo. Suptilno slikarstvo izuzetnog toplog kolorita govori o samom autoru i njegovoj skromnosti, da u svet umetnosti nije ušao agresivno, već tiho i elegantno, što iskazuje i njegov likovni izraz. Mnogo mi se sviđa vaš grad, okolina takođe, prirodne lepote, ljudi. Stvarno sam prezadovoljan što sam tu. Centar nas je, mene je prihvatio fantastično. Imam samo reći hvale. Hteo bih da pozovem vaše gledalce da dođu, da pogledaju. Inače, ja sam malo više od toga proveo u Francuskoj, negde oko 15-20 godina, ukupno, iz 2 pokušaja. To je uticalo na razvoj mog slikarstva. Znači, mnogo. Video sam, ceo svet sam tamo video sam, to su galerije meksičke, južnoameričke, francuske, nemačke. Ova je galerija svetska, stvarno je izvanredna. I ovo ovde je jako lepo napravljeno. Veoma sam zadovoljan, stvarno. Veliki deo svog života Ivković je proveo u Centru svetske umetnosti u Parizu, gde se i stručno usavršavao, posjećujući mnogobrojne svetski priznate muzeje i galerije. Rekao bi da je to neka geometrijska apstrakcija sa elementima fantazije. Znači, ako imate dobre naočare ili mikroskop, možete da vidite neke stvari koje su predmeti. Znači, nisu samo apstrakcije. Tako da, ima tu taj deo fantazije. Duša može da se iskaže u mnogo varijanata, kao i slike. Duša može i da putuje. U mojim slikama postoji tajni prolaz. Mnogi tajni prolazi kojima čovjek može da putuje. Ako se dobro gleda. Postoji prolazi. Može dublje da se uđe, a može i da se ostane samo na koloritu i na formi, a može i da se putuje.
O delu ovog umetnika pisao je naš prestižni likovni kritičar Dejan Đorić, ističući da se radi o slikaru koji je pronašao najbolji način stvaranja na prirodan, spontan i elegantan način, oponašajući metode otmenosti i elegantnog slikarstva. Ovo je krenulo 1913. godine. Kad sam napravio jednu promjenu. Od 2013. Znači, eto. Zadnja moja slika je to od prije mjesec dana. Ovu izložbu ljubitelji umetnosti u Požegi mogu pogledati u toku oktobra meseca.